ole ama sa in thlir tu te chibeka bu le vek chuwa tu tuma chuan in hei kan muang hian zanal nu .03 leak out omle ania ani dom hle to mai ni mani lo ka karon da to ti khanin ami patme chhian alam panga video leak out ang chi viral tiang chi a nei om hle to chuwang chuan tiang ti ching hi chu thu nei tu te hianin han rek nga chot sela hei kan du ber to ani chuwangin hei tu tuma kan en po hi mausual khania an tlang zar atangari lo te khanin a leak out khania an thinrim hle mai ni hemi leak out chung changa khanin amo phur tu mi pani khat kha an man bok ani chung chang chu tun trum video a karon soile don ani eng poni se mi zo jinga hian leak out hi atam ma hle maya engamo a leak out lek to chuanin video leak out engamo a om to chuan reilo te a hian a zoram pum pui hian in kan hrenghal choi mai ni tiang khop chuan thil hi a viral chak hle maya mizoram chunga bik chuan hei mi in ha takin sum sengin te khanin an siam chho ve nia khatiang po lo za pui lawa inte kan tiang hei lo za sak lawa I an phalna tel mi lawa du dan lo screen record emo phone danga lo ko vara lo ti leak out kha dan ina phal mi lawa an mani hemi a film siam tu te a director te khatiang chi po khan in an rem ti mi lawa ni ai film re a hian aron soi thina kan phalna tel lawa lo ti leak out emo lo screen record emo manga lo ti viral kha chu dan angin action kan la ang an ti thina nia chuwang chuan tu tuma hian tu tange amo phur tu an man to kan thlir ho dor ani meni sari sani somni pali mausual film leak out chung changa cyber crime police ten mi pahni long tai mi ve an man to a thu zo fia me kan ne zalen news to don danin tu hnaya tlangzar mausual film hi April somni pali sani somni pali khan a leak out ti hret ania a film siam tu ten April somni paru khan cyber crime police station a thu boi an thelu tani thu boi thelu ani ang hian cyber crime police te chuan screen record a film lo ti leak out tu a pu lalin fela long tai lam mi chu manin thu zo fi alo ni to ani voin ni sari thanga sani somni palia film ti leak out tu a pu fc lal hual hima long tai lam mi thopo man ni in thu zo fi ani bok mausual film siam tu director melody g fana chuan thu boi an thelu a ma an lakna mizoram police cyber crime thoktu te chung alom hle ti asoya chaktaka ma an lakna chuan om ati thu zalen news a hril bok ani aron tia poni se nangma khan hanin chanla ha taka isum anei zong senga I tho kha khating poron za lo khanin tian film lo ti leak out emo screen record manga lo ti viral khalawom ta sila e thinarim don hle ani chuwang chuan hei thu nei tu lampang police te cyber crime police lampang te an che chak hle thina hei wang hian a thamuan thak hle ani chuan hei mi pahni an man to ania midang po tuna hian chui mek ania in nam noi khatiang chi an phalna tel lawa lo ti leak out tu nia hriat apiang kha chu an man ngal chot mai don ani heting anga mizo film leak out hi tun ma po khanin alo om thluwa to thina chuan thu nei tu lampang ten an thei chena chuanin a dan angin man lo la to thina ni hei hi azia lo hle maya hai an tinan mi in IG vele mo enge mo a mi pat me chin lampanga an live fa khatiang leak out phai kha chu a khe sari hle maya he tun thleng pon mi then khat chu zela an la ta nga ni chuan tuya tingang nilem lo film pa nga yang chi apo leak out te a thu nei tu te heta a boi pui tu te organizer te phalna tel mi lawa hetia du dan dana lo cover ko la lo screen record ta lo ti viral hi poisa tam tak choi theina ria lung ina zela tan theina ni bok ti hi kan hriat poimo hle mai ni leitlang picture lampang puma pui te pok khanin manan film siam pok kha tiang do hin tok to te pok khanin thom kha om hatania an film siam lo leak out chuanin an loss te pon ti hialani khatiang khania nuai som ni chuang te an seng thina nia tiang anga kan du dan kan lo ti leak out a an mani phalna po ngai chang lem lawa wangai ven lem lawa du dan lo ti kwal koi hi a ti ching hian in kan sim hi ngai hle to ani tiang ani lo chon me dan in a phalmi lo ti hi kan hriat lawa kan lo ti zel chuanin ke mani tan zel khana poi thei dona hei tuna kan mu po hi kan hre to nga ani pa hi chu an chang tu nu ber khania enge chang thiam hle maya baka ama hrim hi model ani boka chu baka host te ponia actress ani boka ria ami zo mei chia jinga chonin kan nei sial ber jinga mi ti ila kan soi su lawanga chuan hemi mausual film hrim phai hi chumi tam takena kan nga hlel khania
kan nga hlel anga thil aron thleng tura kan lo bai sei lai heti ang chi ani lo lampanga thil an viral le vak thin te an leak out le vak thin te hi kanin me to lo hle maya hei tun lai a phe chonin abe kin kan soi lo thei lo ania le tlang picture lampang puma pu chong thu le hei ru pa chu te tun lai boru ka ngat phe chuanin in elna aturu hle ti lo thei ani lawa enge ril ru chia le khating in erna ril ru chi ang khan nei chong me lo amara chu in elna thra ania le tlang lung le lampang 02 lampang te le heta izo lampanga kan nei that ho 01 lampanga te po ru pa chu te po kan nei a chu mai pa ka umai ka te po kan nei ani tiang khan hei tun lai phe chuanin best director dong thei ni rangon poi arau pui hle to ania mi zoten ma kan sona chi khat ania film industry lama tin kan lut sila kan lut rupa ania hei wang hian mi anin thil hian ti mai mai to lo ti he kan hriat poi mo a chu ti nga ni laya a sum tam tak noi som ni som thum te an sen lai khan be sen sang tak na chen chon puk bel da bon ve hial mai thai ni kha ti nga anin sen chho laya a lo screen record ke wa lo ti leak out ta lo hral khang lan te hi a kan sim lo chuanin keimani tan zel hian a poi thui thei don ti hi kan hriat poi mo a keimani mi zo hi kanin ti mi kanin ti mol phau ani chuan helai aron da hin news site dangin aron da ni kan chiarang mosual film leak out wangin man aron ti bokani mosual film chu tlang zar ani nu thakhat vela screen record a leak out a hemin chung changa hian run mo f1 cyber crime police a FIR an thelu tani he thu boy ke noya hian cyber crime police in mi pahni an man mosual director nei atanga bengwana thodon danin he film run mo f satanga leitu lerin fela long tai chu cyber crime police in an kawa thuan zot fia lerin fela chuan ati leak out ani lo thu le a thian pa suit a ser ve thua soi aron ti bokania poni se lo ti leak out a screen record kha phalani mi lo kan ti to kha chu wang chuan cyber crime lampang te hianin an chui chuak zel don ani chuan helai kan muang hianin tlang zar ani nu thakhat vel leka screen record a leak out ani aron ti nia heng hi hei film tam tak tuna mona mi ti deuh phei kha chu tuna phei chuanin release te polani lo hei ka ti om zia chu a free and thei te po alani lo ti na ni man choi en thei tura an la da te po ni lomania khati angla ya lo ti leak out a lo ti viral ve ti kan sim hle hi ngai tom ni chon hei tuna kan mu hi Henry Var te le miss nu nui khania ni shim po hi in me hle mai ni hemi an thala ngot po hi engem zo thala ka chuanin ISPC lenal in me hian lo ngai lo ani ti to khimi zo thala ya hian tam takan omani nia engponi sela an mel thadun hle maya chuan mi zo te na kan hrial reng tu chu mi phalna tel lo te thil CM2 enderan a film CM2 te rem tina tel lawa lo ti leak out te lo screen record te hi a kan sim tak zet hi a hun hle to ani